merger agreement matamda akhoi yam hai singdana tawmagadi akhoi je furup sukni matamduda akhoi 10 furup katang bu leita su tribal me am je maming akhoi ngarang ta maming khang ko tribal su yam yauri ba si mar akhoi marak sida ko yam common noi ba tribal na taba main tribal nomenclature gi manung da leba sub tribe me am je akhoi ngarang ta khang su yam yauri ba sidai da ko adai matamduda leram ba hosi gi yenari ba maitai pangan gi se population yam ponte adu matamda ko maitai masamak population yam ponte adu matamduda lam gi kari kara gi me am je akhoi yam hai singna fazana negotiate tormaga constitution du da yaurga manipur gi oiba political structure hosi nagana ga negotiate torre magi masai constitution ga torre je negotiation du mapung phan to hogda gi tholo problem ne ba aduna hosi gi matam da akoina politics yaw kan da akoina yauri se ko understand to hogda si akoina yauri se politics ko in the Indian constitution for Manipur ba yaure ba si da ko India constitution yawa article du manung da Manipur je koina kadai de fit to do no ai pot de adu da fit to ngam da bai ne ba koina mari yatan ari se ko kai gumba constitution du manung da Manipur gi situation India masa maksu Manipur natraga atopa thabak handle to da masa mature oidri ba masa mature oidri habe athadi India constitution je masa su immature oidri ba aina constitution challenge to one ate ba ko Manipur gi situation Kabri gi situation moi to angle to handle to ba masigi oiba one country one law one nation one community ne na khalan ba se India singam de ba say for example Karnataka da Hindi ben to godam ne na topslais ne khoi di regional language ne na maru oi hare ne akhoi sai da mu akhoi ga India gi mainland India ga akhoi ga mungna ba thak se akhoi chana de na hare ne however India gi sidal lai ba tribe me am se masing pa ta de mu Madhya Pradesh Andhra Pradesh Jharkhand sai lai ba tribe se kasi kara ki tribe nate akhoi songi tribe lai hai ba yan gi bai wa ne ba ko aduna thamjani je political failure administrative failure hai ba je atai kai mining de masi matang se ko administration hai ba pot se masu India constitution ma khada scheme and project se kamaina implement togani people da kamaina nungai aifaba punsirol ama pigani future gi India gi ambition aim and ambition du kamaina implement togani hai ba administration je mana they are just helping the politicians matam gi leaders ingduna porakpa aina India se samna da aina Manipur se chahita aina politics yaw ko matam da aina in Manipur se sahi tara gi manung da 100 crore gi value le state ama ohen ge 1000 crore gi state ohen ge ha do adu gi manglan du da administration jina particular politician du da mateng pangaga constitution gi jaga da kamai chappe ai kari implement tawni scheme kamai logani project ta kamai implement Delhi da koi kamai hai be hai se secretaries administrative secretary me amama PRO me amama thammi se si tawnam ne ko so ai da administration gi failure ne ba whereas political hai targadi kaino gana akoina India da merge tawro matungda akoi se India gi constitution gi manung da rajniti tawni na Manipur gi oibo wakalon je akoi ngana conflict lai sine bo ji ko Manipur gi oibo wakalon se ngana matam da irei bak iramdam sigi leiramba I meam du gi oina ngangaga India da haiba matam da tarakti hai je akoi politician meam sine yabam to eva Mamdi kaino gana constitution du da Manipur gi igi oiba kaimda yaude ba Manipur gi lamji gi oiba ne ba constitution yaw je lamjingak na ba mi kamaina mi khal tawgani adagi lamjingak na ba resource kamai manage tawni su manga tane ba akoi hojigla isidi humanitarian conflict ne ba ko humanitarian conflict ama oibani na akoi gi politics amadi administration je sigi manungda marai bang maramdam yam nungsiba khadang khatam nong mana taba akoi budi hoji khadang khatang nomi go yam tawbangam de rajniti yaw gi bata gadi madugi oiba political sacrifice to tawbangam ba politician sing mathau ta eba sideida politician sing na masagi oiba political sacrifice tawbangam de aina political sacrifice ai je pham tha to waim nate ko sai politically Manipur se moina India gi parliament ji manungda valuable asset amoina place to change ko sigi valuable asset hai matamda every tribe and sub tribe every community gi demand ja equal oiba jaga da puraga akoi amicable solution ama puraga na yana ba ma torga na puraga parliament je the place to godam ne ba adu na tradi akoi govern to ise congress na te BJP na te Indian parliament na akoi govern to ne hayeng CPI na prime minister rok pe ai Trinamool no rok pe akoi gi MPP su kana khang no magi number se ani gatang ama ani le se MPP na ka thok radi adu maina oi rok pe naga gi oiba negotiation da moi gi NPF fazal le gi moi negotiate to ngam ni back by back moi gi la lo negotiate political negotiation ga ani do mapa chana taranga mine ba akoi gisina lalobana angle amani se sona angle amani rajniti to na India gi politics ta Rahul Gandhi ga Modi ji gi kano pa makhut pa ga chat leire akoi gi oiba lamgi oiba wahidi kana ngangi akoi amani swai da le hori bajina ngange swai da sumain sum leita ga di akoi gi pami ba pot di phang ma da kra wara ne ba aduna
loisalakota matam su lemro aina haijani je kaino hai kanda political sacrifice ama akhoi phamje karam kan thado kani kamaina mungna gni handa ki do tai ko mayam na su maina rei akhoi gi honorable karana hai ada meeting pham gana ga ko noi handak sakar semanda tari noi bjp je to su toke kai na hai ko adagi hindi ga ko matam da akhoi hindi ga english ga ho ga moi kha to nei hai ko handak ki do ko adugumba mafam chana mafam matam chana political power to sin aba ai maning da leiba public to gi power to sin aba ko ai yum da phamaga ai public na masing yaba meeting da wanga ga mi hulaga kuba kubai tabak se kar lepi ra kanda akhoi gi manung da reconcile to ba political reconciliation am change da ka oiba political reconciliation je to ganda every community se yenga to gadam ne ba Rahul Gandhi ga prime minister Modi ga moi ani gi marak ta na traga Sonia Gandhi ga moi ani gi phiran du gi comparison na te ba khoi ni yeng doi se akhoi ni yeng doi se every community se equal comparison na to kan uplift to ya ba politician kana no ba du wangangi se adu wa du kanam te leiti ba oja ku gi veteran politician thambi ki ba magi remarks da hai tare tasengna bjp led government hai tare si governance pura failure oire ha ba haina genuinely failure oire ha ba gi remark amon lo ya brand na tre ha kan oja gi meeting da a part of political ko gi routine political opposition gi remark ne na thambi ding ra kamai thambi ding oja akhoi smaina song hunaro gum jai de ko song hunaro gum jai ta de akhoi kanuma government gi model se democracy de top ta hai ba si democracy gi right ne akhoi ju mai be opposition hai be ruling khum be loi ni ai ba ko yeng lo is li kai no ga na akhoi ne ngang ba pot se effective oi ribra na tra oi de bra hai bu ne ba democracy le ri ge dum ngang ne ba ko pok tam ba ga bu um su le ri pillar hum sum um su le ri dana Bomi me amzu lady than one. Nang with a wish how there was city, Mamma has a one higher so. I don't turn up down, by the lady, Mamma Masi democracy. Though quite a young nang buggy, Madam Diverto, Madam City, Mapumpana, Tabak to hold the way near Have City, a demark, a whole yam, Chang. Aduga, Mapumpana Tabak to hold the say, Sakagi, so Katasuna, Prazaki, so cry away, who is so late. Who is your Matamzana pinpoint over them, Nehoy Matamzana higher than any. To talk to Lakshani, a hoity chari, Tay and a Pama late Hogadi, a winning father Pama chari and late on the periphery area, the Chino show is never go. High Rogadi, periphery area, see Yam Sao in Winnago. Have the Madam Dika in Waganda, a Hoigi, Logi Wava, at the gate, they say anything Congresski BJP, you want to tape. I am Madame the Peshamang who say, in Palvili, the Peshatika Mangam Wego. State Kimang is a go. PM can also Prime Minister Krishi Sinchai was not going to KSY going later. Crore 50-60 hena. A voice that low sing over sing my shingy tower, later among the me machine later to Walden no make up on the Naga. Madugi RTI to Navakambu Jelio give later. What you go? Yes. Adugi Mamanda. I am a Kung no the soap part never. Kung the Amasway. In fact, believe Manunda, Tami Bandana, Panda Sway, the Kasutona, to the Dona Kaina. Kaina Sopolative, only Zeljivan mission to the Kasombe, sing Maham Sana Tavata, Valadina, other things from Beaga. Economy level the day, Animax Prof from Naitareco, Gomen Animax. Infrastructure development, the Congressman Tamdaka, Tormi, Torum, the FDR, BJP Nahosi, Pangi Mai, Congress now home by May, have the Sukasu, Haman was talk there, do continue Toroganda, Kamuk Chauna, Tongam Gay have the Sukash Namanico. Sometimes the NBN sing paling ada ukul the 100 crore Tamilong 100 crore yam lau to mago adugi 100 crore sing do kamain toroga kai da sin na you know kari sin nari hosikala go develop to re review to ba yeng ba se sakar na review to ko praja gi mathong ne ba praja sin vocal oi ba ngam ta matam da politics se do mola ka ne ba praja se vocal oi ga dam ne praja na club vocal oi ga dam ni club ka rajniti to me ang loi mana salaga club tuna rajniti to singi for the lepsal lai ta ga di lekai to chakot mana khara wa ga ni ko education gi mangal phangma tamda satra organization mayam siga kano ga university ga mana ga pham lai thoki ta di adum satra gi education ri impact khara dum lakne ba masida akoina thamni di kaino ga na maruena oja Gaikhangam na hai se ngai gi government ma tamjana thabak to hokda bai ni hai bane ko thabak to hokda wafam sidi 1950 dagi rajniti tor ko moi mam da pulap ta khoina dum taina ba yab jane mamni madugi continuity ne politics sai je ko Manipur je ibobi ma thandana chahi kuntha palam manate magi macha biren na te ko ibobi ga biren ga wakhan mana manate biren ga ibobi ga wakhan mana manate
ko charon suron chathara palak Nepal ki type ta ningthau na makha ta na palak poi ta de madu ki angle amada highway aba chaibe aba ningthau gi imung manung je phatre adu phatre na highway aba yam lai ba da khoi gi sidadi akhoi sidadi kamai to ge gan da hojik hana le ma political angle na amani hojik lai sina amani hojik lai sidi point ani hum gatani amana kaino hai gan da Delhi de noina haiba kyam tarige haibsima point amani ani subada ngasai Delhi na noida kai pirai ge haibsi ani subu point ni ahum subada kamai to ge ganda khoi gi lamdam sida Delhi gi yathang se kyam phajana implement tori ge haibsi di nakal ahum mak se dum chatleba okrami bo bina haija bone bo ko ngasai gi akhoi ne ek saga pai ta de akhoi di Delhi de yade haiba ngam gani haija bone ba yade haiba matamda phanda adai kai da atai da politically crash thongna ba plane je pai be plane je crash thongna ba lambi myam thola kane ba maram di khoi India da hojik lai ba politics ki style je ngasai gi kano gi coalition politics ta gi Congress versus ngasai gi NDA versus UPA or ma gi ko Congress versus BJP se am chawna way ba hojik se yam chawna way ko Bihar de yam basana ungame adi atai jaga da ungame Bengal da Trinamool versus BJP CPM ga di ugidre CPI ga di kya ugidre ko moje aduna sagi coalition je le tam ni na individual politics to gan di sagi kano da Delhi da akhoi gi Rahul Gandhi na development gi wangang ma budi Bihar gi pukri imna chong da bane na viral chakhale ba hoji Rahul Gandhi sing asi Bihar da nga pha ba gi pukri im da iru jaba mi yawi ko madui pochine viral chakhale ba Rahul Gandhi na ngasai gi Congress party gi kano na ko mi na khwai di jaw politician amana development gi matang da court case to salakwa natraga development gi matang na karigumba asoi ma puthorokpa adu dagi di hena vote ka na ba politics da hena kumang jaw sale abdi party ani mak sene yawum to eba ko hoji gar ke ba vote chor ga into ime am se si sing se only next election gi campaign ne ba se moina vote wala ka gi ne adu to gi ni ko si moi campaign ni adigi Ngaranga Narendra Modi na haiba amaga viral oi bam yawi magi do chat puja manung da ngang bra kai da ngang mong khang de ko ngasai gi keno se madi Rahul Gandhi di magi keno gi mayum da mamagi mapam chapa si kaino khanga moi maram di magi nana tai tare ne magi mamai mapam di Italy ni haiba koi gi country ga state siga country siga mari so ele na da ba akoi ta su kana da ba hai tare ko akoi gi development gi oi ba adai khoi khanari ba sigi mata na kai da divert to da ba pot se rajniti to sing se am to na ngang hojik su Manipur su masigi culture se am kan chathe ngara nga no jabi mol ga honorable N Biren ga moi ani mu taw na re ngasi amu atop angle na lai khoina praja gi oina yengni ri kai no praja gi biswasi moi da lai ri na moi na khalla ga de moi wakhan je politician wakhan sam la le ba praja se lum ma ga na ngai ra ga lai ra bane ba praja se ko Prajasi lumangai sidagi kitang ena thatru muga chondhara ba sidagi kitang ena warak ta di reaction ya pasada ba thola ne ba ado central political party ani makse ngasai gi sigi reaction je ngai ba man ba veteran politician jing ji life solutioning ba man ba gi ama yam kanna yawe hai tare ko di maram di kai no ga ngasai gi hai bi ri ba PR government na thawak tok pa se BJP gi PR government la yita di BJP makha da lai bane hai jo bane madu Parliament na chalai ba government ama oira bane ba BJP khakta gi government oire habdi haiba budi chindari haiba ya but parliament gi through the tawba ya ba question nang ba ya ba di parliamentary platform ama da sangra bane ba se ko ado akoi gi opposition sina su adum wari se adum nuai na ba mong da adum haiba ko ada haiba ada gi sai gi BJP gi kano sina su ruling gi lem hori ba hoji animated suspension le ba sing sina su moi gi nuai na ba se adum haiba Prajana maya de sum khuba khulai re ko si condition je sum laita ga di ngasai gi 6-7 months ama sidagi chondara di masi beram la ne di khamang ngam ta ba matang yaw re ko paisa ton me hengalei akoi praja maya paisa ton me hengalei paisa tan ba handare development area kya mu di lambi sem do me ama ma leiri wari bo ko adagi lambi chat pa ya dagi ya da bai problem je ano bonate moi ani manaraga dum tawbe ai moi ani dum hunna dana khotana taw lei ko adagi haugi ba maya ma ningsing ga mingonda provoke to ba ngasi mitei ga mitei pangan ga hunari je masi gi maran je ngangi ba ani du na te ko ai mo ta de ko masi maran je kaino akhoi thabak se leirak trab ni na ko ngasai gi thabak leirak ta ba di akhoi se kamai to ge da development gi kari gi kara gi adagi ngasai gi fruit mayam je chakot pa je cha mana na chingkhal ga chat pa ta ga di masi ngang oi da ne ko adu si sotha ba jaga khara yarok pa pen da ba khara yarok pa minority na khara pen da ba
adagi majority ki wakhanda masagi akhoi general category de leiba mi myam ji wakhanda minority se maram chadana masing yam khale ga ina khalli je sakana mathau matam jan tok do bai ne ba ai de samna da akhoi usik pali ba lengak si wana te ko hana de yona palam ba lengak sing sina 1970 80 de gi ne ba emsu ams ko na moina mikok thidok si ai je 19 kya da gi no ba madu matam du da kana politician le mi kari palami agreement raje Dorian Dogi Matamda sign kya taunagre adugi minister mamang da chief CM mamang da kya taunagre risang kaising matamda kya taunagre ge ba NBN singi matamda kya taunagre ini ikui dringai da honorable Okram Ibo biga Biren singi matamda sign taunaba mayam se masi anova ngarang han da horok ba ihone na lobu yabra ba miyam gi masi 30-40 years mang na 1970 80 dagi akhoi gi ipai pu mayam na pam dana iyam sing na kaka sing na akhoi baba hoina pam dana la ba adugumba ihodagi continue la ine masi je madugi matam du da lairamba politician mayam duna tripartite agreement mayam tawgiba adigi ngasai gi center ga mugna ba matam sana ngam gi da ba adi akhoi gi state ki oiba authority da center na khut thinglaga delhi da oina sanani noi wari do noi ju lao aduga akhoi na watim ni haiba pochi akhoi government je legitimate ohen de ohen gi da basi gi masi responsibility to the whole politician fraternity na lawgadam ne base ko hai poche anu na te ba 1960 1950 state hoche jo akoi irang to go phangmani irang to na phangmana te akoi ek irol je jo irang to go phangmani masi irang to na phangmana te masi gi irang mayam ji consequence ta politician jing na masana khanja gadam ne say for example yam na no da hoje assam da community taruk amane manipur da community amane aduga zo kuki gi marta leba mizo chin mar kangbugi 6 schedule gi demand je hojik nau poklai ibne ba adagi assam da community taruki st demand le ri hojik ko adagi masi gi mayam je mi gi state ki government na protect tok ba mi gi state ki government na chathrak pa mong du yengo mi na tribal ne ai je tar so ko chathrak pa mong du yengo ba arunachal da nagaland di masa gi magi leiri ba maduda leba moi gi citizen sing hai tare hongaga lakpa na tawa 19 kya dagi moi ne citizen ne lori no indigenous people gi wapam di moi de thoi ko su leitre ba moi gi original citizen oi ba moi na base ama semjaraga adugi citizen ju nataba atopa sing du di mai magi state ta kana ba phang ba kana ba lori ba citizen nagaland la ga muka aadhar card semaga kana ba lobi yaro ya je nagaland government gi phirep ne ba ano ba na te ba se pijo matam na moi ne demand torom duga india ga moi ne pula kana la iba kane political change yeng je ba koi india ga pulam ni na akoi gi sovereignty demand jina sovereignty demand gi leisera jeno but india gi politics manung da yauri ba akoi budget semaga delhi da thari ba delhi da gi tax law ga budget lauri ba khomi ba akoi se akoi gi state gi mi jing sigi oi ba hak se kan da ya je moi gi politician gi moi gi achet pa phirep ne ba je moi gi da nagaland da akoi ne example lo ba ya ba bu npf ka atopa politician party ma ga moi gi state gi kana ni di heta ya sanai heta punjali ko moi jo akoi dong ne economically backward oi state ne ba ka ko adum economically backward oi state ne masagi economical income yam lai ke ba only kena ba bu moi self te kano tax theorem da ba ko income tax theorem da ba house tax ka di chama nan thi ni lambi gi kai gi chan thi ne ba aina thamjani ni loi salak ko da ko akoi gi politician jing je akoi pawng ka ga kham boi gera pawng ibo bi oi gera amo oi gera look back ka to se ba hunna ba se khara lep se ba ko maruina nauna tholok politician hai tare pa ozabi mo lai de khara le man ninge hai tare ko khara ena le man ninge khara yam ne intellectual oi bane magi manifesto do khoi phone da yauri ba mai manifesto do je phakto ma kam taw rege ma ngangi bo kyamu implement taw ngam rege hai di 0.01% bo yog drim ne ba na sai ta mai manifesto ji yengi mene ada ai gi taw gine na manifesto do bjp gi sune election khar naksal la ke jeno manifesto pa nai na se ba ko manifesto pa nai na se ba moi election manifesto je ani mak pa nai na se ba last ta mohungi manifesto phakala nai na se ba ta mohungi manifesto je si manung dane ko sigi manung dane moi na taw ba songa moi da ba potsu manifesto manung da hapsal la vote kom da dum yaw ba politician je ko adagi ngasai ta mohungi manifesto je ngasi 2000 keno da ibo bina chai ahan bagi parak padu gi loirak pado adu dagi orosum nai na je to 15 years kum nai na je ba manifesto paega ko adai da thola ga moi ga khoi ga public ka moi ga mari thona ta di moi yam thina chop kani ai hajani nge ko aduna public ki issue se divert tona bo hona bi ganu public ki issue se sum divert tona bo hona bi rak ta ga di adom adom gi kendra di vote karak pe ai adu yam limited number da ka ni handang di moi vote ka so ko am limited number ka ni adu ga
अदुगी पोतो तौबीदबिदा मियामदा अखोई हिंदी दा हारगा गुमरा तौबायना अखोई लमजिंगबदा लाना लमजिंगगा मियाम जे कंफ्यूज अननबा तबक से मसी कानादे सुमाइन थमजगे ओके थैंक यू सो मच अखोई पॉलिटिकल लीडर सिंगी लिसांग सिटना ममांगै देगे हाइतारे कोनी येंगु तारगदि अदुम अहोबा असोइबा मयाम अमा पुथोकननिंग पुथोक मतम मतम गवर्नमेंट के हाइतारे कंटिन्यूअस प्रोसेस के अदुमक लैगेने अदुबु अखोई क्रिटिसिज्म अमसुंग ब्लेम गेम से मसी तंगदबने हेना फगनी लोइनना लीडर सिंगिन हेना अकाउंटेबल ओइबगी मिटिंग लोमदा खोंथांग लोमदा चंगसिन हेना अखोई अफबा अचुम खोंथांग ओइगनी हैबा फम सिसु अदुमक लैदे आई ओजा रवि ओजा शांता लाक्सिगे ओजा हुजिकी लैरिबा क्राइसिस सिकी मतंग सुम नैनबल मतमदा अयाम्बा अखोई फोरम सिमक्तगा डिस्कशन दा पास की प्रेजेंट की अदगिदी अदम चिंगथोकना हाइतारे सि क्रिटिसिज्म सिदे अदम सु लैरे कंटिन्यूअस अखोई प्रोसेस सिगा हाइतारे नकन अनी मकिसु पुलपना अखोई नैनबसे ताबिरोजा थम लाक्चनिंगबजी हुजिक थोइबा क्राइसिस सिगी तसेंग हाराकांदा मसी करम साइन इन लौब या कोन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन इन लौब या बंतका पॉलिटिकल इन एक्शन देगी लापा साइन अदुगी साइन इन लौब या कमाइन थंबिनिंग ओजागी मोतदे आई ngasai haijage ko democracy leigedi problem khare di dum leini ne ko di akoina sumaina yamna concrete oiba measure da chachai ta democracy se koi tok ta ba masi je anchor na chief minister ori so akoina ori so tawba ya ba ya da ba adu matak su centralized decentralized form of government leini na masi da akoina leng ba ya da ba state ki policy ga center ki policy ga thengai na matam da akoina back handa ya da matang su yam lakane adu matak da adugi amuka alternative adu dagi amen sathi ba mana kaino ga na akoina usi akoina faide mari yenari se कोई दम ये नहीं से दिल्ली की पार्टी ऑफिस थे ठीक है वैल्यू ले रहे मोए बस को दिल्ली की पार्टी ऑफिस तो अदु दे कनाम ते वैल्यू ले रहे मोए अखोय होरे मिठाई फंगदब जो लेते अखोय प्रमोशन का गदब जो लेते वही वो कोशिश दे को अखोय इच्छा इशू की सकथाक ते हेन हेंगल गदब जो लेते जे जनरल डिस्कशन ने बस को अदा से देदा सही अखोयना अखोय लमदम से की चौखना बा वखलोन दा चंगसल को मतम दा मफम को दिंग दा खर खर लोय सोय हैव से अखोय एक्सेप्ट तो थुए बा एक्सेप्ट तो हम तो ममांगई अखोइने स्टेटहुड पंगबदा कॉन्स्टिट्यूशन जिदा चंगब मतमदा कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन अमा तौहौदब मी आतने एबा होजी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन दा 6 शेड्यूल पियो 8 शेड्यूल पियो 11 शेड्यूल दा लेगदबनी अदि एसटी पियो अदु पियो अखोइ नेगोशिएशन दु ममा तौरम तारगदी मर्जर एग्रीमेंट मतमदा अखोइ याम हाई सिंगदना तौरमगदी अखोइ जे प्रूफ सुकनी मतमदु दा अखोइ 10 प्रूफ कथंगु लेता सु ट्राइबल मैम जे ममिंग अखोइ ngaraang am da maming khang ko tribal su मैम यावरी बसी मर अखोइ मरक सिदा को याम कॉमन नोइबा ट्राइबल नतबा मेन ट्राइबल नोमेनक्लेचर की मनुंग दा लेबा सब ट्राइब मैम जे अखोइ ngaraang am da khang su मैम यावरी बा सिदै दा को अदै मतम दु ले रंबा हसिकी येनरी बा मैतै पंगन की गसे पॉपुलेशन याम पोते अदु मतम दा को मैतै मसामक पॉपुलेशन याम पोते अदु मतम दु लम की करी करा की मैम से अखोइ याम हाई सिंगना फजना नेगोशिएट तौरमगा कॉन्स्टिट्यूशन दु दा यावरगा मणिपुर की ओइबा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हसि नागाना का नेगोशिएट तौरैसे मागी मसाई कॉन्स्टिट्यूशन गाय तौरैसे नेगोशिएशन दु मफुंग फान तौहौदबदगी थोलको प्रॉब्लम ने अदुना हसिकी मतम दा अखोइना पॉलिटिक्स याव कांदा अखोइना यावरिसे अखोइ अंडरस्टैंड तौहौदबसि अखोइना यावरिसे पॉलिटिक्स को इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मणिपुर अब यावरे बसिदा को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन याव आर्टिकल दुई मनुंग दा मणिपुर से अखोइना कदाइ दे फिट तौदोइनो हाय पोतु दे अदुदा फिट तौब ngam अखोइना मरे यथन अरिसे को कईगुम्बा कॉन्स्टिट्यूशन दुई मनुंग दा मणिपुर की सिचुएशन इंडिया मसा मक्सु मणिपुर नत्रगा अतोप थबक हैंडल तौबदा मसा मैच्योर ओइद्रियो मसा मैच्योर ओइदे हाबे अथदी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जे मसा सु इमेच्योर ओइदिबा आइना कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज तो वन नतेबा को मणिपुर की सिचुएशन काबरी की सिचुएशन मोय तोवान तोवान एंगल तो हैंडल तौएबा मसिगी ओइबा वन कंट्री वन लॉ वन नेशन वन कम्युनिटी ने ना खलन बसे इंडिया सिंग ngam देबा से फॉर एग्जांपल कर्नाटका दा हिंदी बेन तौगदम ने ना तौसलाइज ने खोदी रीजनल लैंग्वेज ने ना मरु ओइ हारेबने अखोइ स्वाइदा अमु अखोइ गा इंडिया की मेनलैंड इंडिया का अखोइ गमुंगना बदा थाक से अखोइ चाना देना हारेबने हाउएवर इंडिया की सिदा लेबा ट्राइब मैम से मसिंग पाता रे अमु मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश झारखंड स्वाइद लेबा ट्राइब से खसिकरा की ट्राइब नते अखोइ सोंगी ट्राइब लाई हाइबे एन जीवे वाने बको अदुना थमजनी जे पॉलिटिकल फेलियर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हाइबे अतै केम हाइनिंग दे मसि मतंग से को एडमिनिस्ट्रेशन हाइबे पोचे मासु इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मखादा स्कीम एंड प्रोजेक्ट से कमाइना इंप्लीमेंट तौगनी पीपल द कमाइना नुंगाई याफबा पुंसिरोल अमा पीगनी फ्यूचर की इंडिया की एम्बिशन एम एन एम्बिशन दुबु कमाइना इंप्लीमेंट तौगनी हाइबदे एडमिनिस्ट्रेशन जे माना दे आर जस्ट हेल्पिंग द पॉलिटिशियंस मतम मतम की लीडर सिंह दुना पोरकपा आइना इंडिया से समना हाइबदे आइना मणिपुर से चाहिता आइना पॉलिटिक्स यावको मतमदा आइना
in Manipur se sahi tara gi manungda 100 crore gi value level state ama ohenge 1000 crore gi state ohenge haibedo adugi manglan du da administration jina particular politician du da mateng pangaga constitution gi jaga sida kamai chappe ai kari implement tawni scheme kamai logani project kamai implement delhi da koi kamai haibe haibse secretaries administrative secretary me amama PRO me amama thammi se si tawna ne bako so ai da administration gi failure ne ba whereas political hai ta gadi kaino ga na akoina india da merge tawro matungda akoi se india gi constitution gi manung da rajniti tawni na manipur gi oibo wakalon je akoi ngana conflict lai sine bo ji ko manipur gi oibo wakalon je ngana matam da irei bak iram dam sigi leiramba I me am du gi oina nganga ga india da haiba matam da tarakti hai je akoi politician me am sine yabam thu eba Mamdi kaino ana constitution du da Manipur gi igi oiba kaimda yaudeba Manipur gi lamji gi oiba neba constitution yauje lamjingak na ba mi kamaina mi khal tawgani adagi lamjingak na ba resource kamai manage tawni su manga taneba akoi hojik la isidi humanitarian conflict neba ko humanitarian conflict ama oibani na akoi gi politics amadi administration je sigi manungda marai bak maram dam yam nungsiba khadang khatam nong mana taba akoi budi hoji khadang khatang nomi go yam tawbungam de rajniti yaugi bata gadi madugi oiba political sacrifice to tawbungam ba politicians sing mathau taeba sidaida politicians sing na masagi oiba political sacrifice tawbungam de aina political sacrifice ai je pham tha to waim na te ko masai politically Manipur se moina India ki parliament ji manung da valuable asset amo ina place to bom change bako sigi valuable asset hai matam da every tribe and sub tribe every community ki demand je equal oiba jaga da puraga akoi je amicable solution ama puraga na yana ba mato ga na puraga parliament je da place to godam ne ba adu na tradi akoi govern to je congress na te bjp na te indian parliament na akoi govern to ne hayeng cpi na prime minister work pe trinamul no work pe akoi ge mpp su kana khang no magi number se ani gatang ama ani le je mpp na ka thok radi adu maina work pe naga gi oiba negotiation da moi gi npf fazal le gi moi negotiate to ngam ni back by back moi gi la lo negotiate to political negotiation ga ani do mapa chana raktranga mine ba akoi gisina lalobana angle amani sesona angle amani rajniti tawna india gi politics ta rahul gandhi ga modi ji gi kano pa makhut pa ga chat lere akoi gi oiba lamgi oiba wahidi kana ngangi akoi amani swai da le hori bajina ngangi swai da sumain sum leita ga di akoi gi pami ba potu di phangma da kra wara ne ba aduna loisala koda matam sule amro aina haijani je kaino hai ganda political sacrifice ama akoi phamje kam gan thado kani kamaina mungna gni handa ki do tai ko mayam na sum haina rei akoi gi honorable karana hai ada meeting pham gana ga ko noi handak sakar semanda tari noi bjp je to su toke kai na hai ko adagi hindi ga ko matam da akoi hindi ga english ga ga moi kha tawnai hai ko handak ki do ko adugumba mafam chana mafam matam chana political power to sin aba ai gi maning da leiba public to gi power to sin aba ko ai gi yum da phamaga ai gi public na masing yamba meeting da wanga ga mi hulaga kuba kubai tabak se kar lepi ra kanda akoi gi manung da reconcile to ba political reconciliation am change da ka oiba political reconciliation je to ganda every community se yenga to gadam ne ba rahul gandhi ga prime minister modi ga moi ani gi marak ta na traga sonia gandhi ga moi ani gi phiran du gi comparison na te ba koi ni yeng doi se akoi ni yeng doi se every community se equal comparison na to kan uplift to ya ba politician kana no ba du wangangi se adu wa du kanam te leiti ba ko sida o si u ji oi leiti every party ni mu yaw de ba ko duna adu gi poto to biro na adu main tham jage okay oza thank you so much yam phazana thambi oza chantana fi oza roi bi na ten tak na thambi oza akoi na hai ga do bu kai no praja mamang da cso on bi ra kanu cso ma thau do koi dum tok jage ko meeting ama da cso man ba wanga ga di phamyam hangi CSO president oi ba jaga yam lei ado khoi warak tana khoi jo khara di so tokna ne handa ki matang ji de ko aduna phamya ma khini politics thadok pi ra CSO oi bi ga bra rajniti tawraga miyam gi thabak to chumna tawbira ke habra du kan bi roz mangai okay